Long term polling center along no road no vote asai kideng pon. Dolamara Malaysia long BJP asong pen vote kere kamai kapaman pon. MAC kadom terang piari deng pen ongdung adimalong long e kisompon. KarbiAnglongLIVE ada babirta long pen ili sami mirinan sepi pinebirtang ton pen arjuponik tha. Lakhain ko rapho ni MAC constituency ke parlo koilamati pen ha inglong ke do ahawar arat therepo chikloni phai krepor ni no road no vote pu vote polling center long thom upper day room phangcherop la pen khanari karbi rong krepho la pen rengma rong krepho kaddu kawe rong thong kep so seara ratum ning ki pung chepaklang si aphong towar nang pipo pu nang ke chak ningkan kepleng dera phita thangna rang thek ave la sinon ke karbi akhai la pen rengma khai atum chelang pet pen tree polling center Development Committee pu Upper Dekrung LP School along amahang pathek pontang lo. No road, no vote, no road, no vote, no road, no vote, no road, no vote. Upper Dekrung Lokhiram rong phat arong along kedo Upper Dekrung LP School along rengma akhai lapen karbi akhai atum chilang pen no road no vote pu radatum ningkipung chapaklang si Nonapong Assam Assembly Election MLA kilik aprang jongsi nilitum nilip ahawar inglong ahawar kido rengma khai lapen karbia khai kadu kawe rongthong kep so sepen bangsurhini so se waters aphaido pini pen apor pilo nini nithom angbong jongsi nilitum aphan koilamati pen upper dekrung phangcherop khanari maitimung upper kacheleng atowar nang selam le pulote vote jogje de jilapen komatsi Nilitum aphan nang kirapma laso party aphan si vote jok lapsi pahaita pahay vegji sita kidam tang ason nilitum aphan development a men pen towar delong lapen ason nang ke chak thap alam chotki nilitum kroi creek aphong nilitum inglong hawar ke dora ratum aphan nang ke chak nang ke bay alam chotki aphong luwer velo pusi pherang ke thengno radatum pen ningki pungalam thei chepaklang pon aduntu rachedon sarpen Tree Polling Center Development Committee Kenga Rengma aphan Maipu Khogente rang aphan Dun Maipu apu Binuteron aphan Kongchun bang Dulo Rengma aphan Rap Maipu Kenimo Rengma aphan Dihin Rimbang Jameson Rong Phar aphan Dihin Chunbang lapen Albert Rengma atum aphan Bidisar apu Pekpon lapen pini pen ap angbong koilamati pen ha inglong kedo kedam atowar aphan delong lapen ason kedam tang nangki chak alam cepapleng pledet pulote vote impact up ipe bosi pherangkia thengno radatung ningje ponditi tiarbora kintu amar itu area tu etialoge development tu hoy nai congress dinot bi hoa nai tabasot bjp dinot bi hoa nai aru অলপ সলপ যেটো হৈছে এটো এএসসি সময়তে হৈছে কিন্তু এটো ৰাস্তাটো নাথাকা হৈ গ'ল এইটো কাৰণে আজি পাব্লিকে বহুত দুখ হৈ আছে লৰা ছোৱালী স্কুলত পঠাবৰ কাৰণে বি বানপানী আহি যায় দলং নাথাকাৰ কাৰণে বানপানী আহিলে ৰেচন পাতি লৈ যাব নোৱাৰে ফিজ দিব নোৱাৰে তাৰ পাছত আকৌ বজাৰ খাবৰ কাৰণেও ৰাস্তা নাথাকা হৈ যায় মেডিকেল কাৰণেও ৰাস্তা নাথাকা হৈ যায় এইটো কাৰণে বহুতে কান্দি আজি এই মিটিঙত আহি আজি মিটিংটো গঠন কৰিছে আৰু গঠন কৰাৰ সময়তে পাব্লিকবিলাকে ক'লে যে এইবাৰ যদি ইলেকশ্যন সময়ত আহিবলগীয়া যিটো এমএলএ ইলেকশ্যন হ'ব এইটো এমএলএ ইলেকশ্যন সময়তে যদি এইটো আগত যদি ৰাস্তাটো বনাই নিদিয়ে আমাৰ 7BBDC ৰোড আছে তাৰপাছত একটা কয়লামাটিৰ পৰা আহা ৰাস্তা আছে কয়লামাটি টু ফাংচৰপ ৰাস্তা আছে এইটো দুইটা ৰাস্তাও মানে এতিয়ালৈকে বনাই দিয়া নাই আৰু এতিয়া ৰিসেন্ট মই আজি আহোঁতেও মানে ইমান যে বোকা আমি বাইক পৰা হাবি যেন তেন ঢাকাই মানে টানি লৈ আহি ইয়াতলৈকে পাইছে এইটো কাৰণে ইলেকশ্যন আগত যদি ৰাস্তাটো আৰম্ভ কৰি নিদিয়ে তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকে যিমানটো তিনিটা মানে কয়লামাটিটো গাদা প্লেচ আনকে তো আৰগে না ক্লেম্পা মেপো পকালি আকৌ এমএলএ ডক্টৰ নমিন মোমেন্টা মানে nakichi chak tang do patahini lolang kita sita no anta avelang tuar bangke lasi nili non kininje ya thegela pohelo non kibang ye election MLA election bangke non ni tum PS ke thom
apa de grum pangcerop kanari PS bangke mana tuar yang si pangceng chip putel ni tumbangke no road no vote pulok ni tumbangke lasi non CM tuliram sa tuliram rong hang pata chuning ri iklo aku Dr. Nomen Momen MLA sa pantani tum la PS ke thombe alang i phanda chuning ri iklo tuar bangke pina dikpen nang claim pipu ma pangceng pu lambang ke ni tum si arju kan hilo la seneli tum non akar ia bangke towar la pen delong nang vek nang ji neli tuma keso la pen keso akiti ake jang nang le tum neli tum phan in so seret ma ingon he ma kupya posneli tum ke dam tang ning kan kwan lo ne la le tam phan bahut nang pinak ma neli tum non ke public tum neli ning ki thilo la seno nang le tum pini la pen penap neli tum public tum phan isya ke chak non ma tor nang claim pipo pura nali tum CM le pen MLA MDC wang nang chak che le ponte nili tum public tum peneng ke bahut pipe la ke ning jedak lo to mang pathek pona songamen sono 3 polling development committee nang tum pinya mang pathek pono de tenang le tum la jak polling ke thom along pen kadok we population kwan doji total nili tum polling ke thom pen ke 2000 above doi No rap, no vote. No rap, no vote. No rap, no vote. No rap, no vote. Koila mati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE. Model Code of Conduct pangdak pontet pen api BJP mate ruling political party atum pen lakha ingkor truck Dwarbaguri MSC constituency ke parlo Dolamara Malasialong polling station pli lasonse Kangdir Teron PS Dadhora PS Malasi PS la pen Panbari PS along local MSC anpartha KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tok Bipen ajo vote kerek amai kapaman pon Bangso Mayalong Ongdung Congress lapen All Party Hills Leaders Conference asong atum pentami jepo okdun si BJP asong aphan asogobui pangtui dun lapen Bangso Mayalong BJP asong aphan aninga chet he arara tumsitami Ongdung chetong dun si la polling station plialong ke BJP si highway pupu angthek rad kachito paklang pong vote kere kamai chengchia prang japi juri jambili athonalong pen Sakti Kendra Klembang atum pen EM Tok Biaphan bike rally padupon si Kangthum Karni Aliralon pen padupon Mayalong EM Tok Bia Sanghu pen kaning jia tengke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan Chief Minister Apu Pamantu Weknang Ji Pusi Mayalong lamthe peklang tekang athe itum aphan ongdung pen kerap nang kipi itum lakhada un e pusi lamthe peklang padupon Bangso Mayalong aluhisa kwa mana peng pen MSC anpartha KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi aluhi atumpen Dwarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang BJYM Amaipu Amoron Terang Nili Block Chairman Sanjoy Teron atumpen Kichenglok Ongdung Karyakartas atum Chetong Dunsi BJP ke hayang thek piklangpo Karama ini Sakti Kendra Sammilan mate rally lo Haraghat LA along ini jakmal si hawarlo dake polling do na polling plia pansi pini itun dake chetong ini pen ke code of conduct lo model code of conduct puri lo la pen election declare lo antu kadok weda chini lo ke vanzi April 9 ani pen buti jogji ke asi itun ke chisik kando lo itun kadok obe dak misen ani itun theglong lo rat do nitum lo apen highway ko bus ning chelo apen BJP funding ke dopik at people lo korante itun ke BJP sarkar ke bang Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister angli kamatha pen jok himejang nei pen chenglok eduke la katmo fan self help group pen chenglok arunodoy scheme pen chenglok kaprek scheme ki tipon dopik hangjang nasi lahai aning ke chit ke pen si itumlong do nasi kibangji dak haraghat LA ke hai pami pen si itum toy dunlong ko Mamla non nitum la tuwar non nitum inglong tuwar matidi inglong tuwar tan lang di nitum hala tuwar chupna no itu lang di kanta na pidulo जी को अपना आशीर्वाद दे उसके लिए काम करूंगा
सर बीजेपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कब कंडक्ट करेगा, कब डिक्लेयर करेगा? पार्टी का कैंडिडेट हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड से तय होता है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट तदा लोकल एमएससी मते एडुकेशन रिसोर्ट ऑफ दिस में कांगहोन के पाहमन से दो के प्लान प्लान धरम समय प्लान के दो कांग्रेस तंता बीजेपी लोग न्यूज़ रिपोर्ट KarbiAnglongLIVE। लाखाइन को रहीनी सारुपथार एमएससी कंस्टिट्युएंसी अंकांग के ओंगडुंग अदीम एमएससी कादोम तिरांग पेरी डेंग पेन लोंग ए किसोम पदुपोन लासन सी सरिहाजान चारियाली मार्केट शेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटिंग शेड एट सरिहाजान चारियाली पेवर ब्लॉक रोड नेशनल हाईवे थोंके ब्रसर कैप 2 आरजे वाया माइसिंग टिमोंग आरोंग बाउंड्री वॉल ऑफ सेमेट्री ग्राउंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लोरे सारपो पूजा शेड पीटियाडोंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्केट शेड वाय तेरांग adim pen kicheng lok penangan adimalong long e ke sompon padupon la pen kaduka we pangrum pe ten long kri si adimalong e sompon lo adun thu jai mega long board chairman Silarson Rongpi sarthi terang minority morcha maipu Dilip Rongphar Mondal Chunbang Kamal Be Mondal VP Nursing Rongkhang Mondal VP Brilliant Terang ST Morcha Maipu Kaphu Katharpi Mohila Morcha Maipi Kasang Depi Mohila Chunbangpi Monalisa Tisopi Kong Chunbangpi Dakiram Singnar Sokti Kendra Raikom Terang ST Moratam Atum Chitong Dunsi RDP Pinpur Mekedam Tang second phase CM Public Interaction Hood Kachichak Pona Tingsi Chipapling Ponopusi MSC Kadom Terang Pika Chitong Dun Kadukave Arada Ting Nuklar Dak Wai Sapen Jai Tikang Aduntu Kivangjilang MLA Kilik Ahud Kadukave Cherap Chetudunsi Ongdung Award Pen Kapahai Pon Tekji Aphan Kachetong Dun Arada Tumapan Ninga Klong Pen Kachuningri Padotekang Tu Sangtihi Dipen Presenterang KarbiAnglongLIVE Teleponi Pai Krip Ho Arni Bokajan PHEIB along Ada Por Pai Kresia Por Malompen Chief Minister Relief Fund Surihini Rankora Popen Surihini Rankora Trok Tangka Surik Kep a check Bokajan MLA Dr. Numal Mumin Kabor E Pipon Pen Students Scholarship La Pen Seka Chelanga Tumapan Passion Check Pangrumpet Pen Pak Paroplira Trok Kebra Sirkep a check Mate Bang Paroplira Trok Kebra Sirkep Abang Po Bang Pia Tumapan Ron Pon Maya long alhi sarpo amana ping pen KarbiAnglong Autonomous Council MSC Mukut Mahanta ariding pensi tangka suri kep a check loki charlia somarla pen seka chelanga tumapan tangka suri kep a check ronpon papranglo bang solong kachirab dunatum Chandra Borthakur Rahul Sangma Michael Rongpi Basanta Barman Bijoy Gupta Bhaiti Ingti lapen kapre ke thegining atum pensi cherab dunlo Kidamtang Freni Pai Kebarni Sitami Ongdong a check Bokajan MLA Mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminati Deng Pensi Fast Phase Ron Pontang Lola Pen Lason Thotsi Students Scholarship Upon Chief Minister Relief Fund Pen Pangrumpet Pen Tangka 42,75,000 Lapen Keso Kachelang Mate Passion Atum Upon Pangrumpet Pen 12 lakhs an Panong Pondo Tangka suri ke bache ke long dun pen kachodeng dun atum pen sidami MLA Dr. Numal Mumin la pen Sorkar aphan ningkang sampen akachuro lam the haihui long pontu Thank you so much for the
Check. Today we have got 10,000. It is for our education purpose and thank you so much. Chalo lo, em receive 10,000 kalau as a chief minister assignment to this was Sema Kami Chalo lo. Thank you. Okay. Chalo chalo, Doctor Mano Mumin Hastami in Nandikan 10,000 and people Chalo. Thank you. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Dr. Momal sir. Thank you so much. আমার 10,000 স্কলারশিপ দিব কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ পাইছোঁ পাছত আমাৰ বহুত হেল্প হ'ব এইটো পৰা কিতাপ কিনিব Sangti Dipen presenterang KarbiAnglongLIVE. Karbi lo Charlie song hin pen arlong wuti phonglang so mate borpung KSA aro along ingdeng ke thom mate third foundation day celebration jame kedeng pon Kedamtang ni phai kre phor ni ada por phai kre sia por nilip chokyola arlo arlongwuti phonglang so mate borpung sarthetimung arong along ingdeng ke thom Karbi Students Association borpung aro mahang ke thekani kapaman pon Stephen Rongpi pen ke chari pon along longki teron chunbang hin pensi aluhi ke pachinya por anparta mai athepi jai pon lo mai along aluhi sapo amana peng pen ka chetong dun de soiteron Karbi Students Association General Secretary Central Committee Raju Ingleng Maipu KSA BDC John Lekthe Chunbang KSA BDC Edwinson Hanse KSA Education Secretary CC Sam Timung Rongasar Sarthe Timung Arong Anilson Teron KSA Maipu Arnamlang P Branch Atumpen ke Chenglok Rongabasa P Manpeng ke do ke thekiting atum chetong dun si Maya Long RDP do Labangso Maya Long ka chithan panalam the Jesemet loke Charlie hin mate education aputhak lapen ka chingthur amo lapen arta kijum pen rakya hormu kirimatuma phan ke khang arta kijum pen piso penan ke do tuma phan chelangdun paminang ji pusi rada phan than pachini pon lapen inglongar lokedo ahawara long puthot tarapung ahawar lapen borlangso ahawara longta KSA aro keseng pon thuji aphanta chisik pon bomlo Arlong arat badangti nadak bopung tarapung lapen ji langsu puni pini ho lapangso ponglangso lapangso dim long long thong badim posi ni tumla non long ni dim bangke la bangso ningkan nang bong si sengbon po tarapung KSA France ki seng poi phantami ini jirai pon lo lapen halada arat badang jahada kalidar somen ini jingki jikan pon long lo lapen lapu ponglang bolang so anat tami niltum aprang KSA office long dorapiat authority alam itu betami tinggi jikan pon lo si halada tami pining bang pen ki seng pon ji phansi netum ki kitang pon lo si achiklo bangke netum non matia jong pon lekela si la dong non long ni dim bang entum seng pon vek tum patir pi pon pen pini la solong mahang pon no lasi Karbi lo charlia song pen ke dam tang por bis tamen li tum kemang la ke li tum khai tum ki pap hi ho pen li tum aprang ki wan ji phansi kai kis tame ke mang long do lasi ni li tum da ka war ki bang cheng la ke 2023 ning kan li tum dak na hom ri lo ha so ni li tame bokayan district committee lo a secretary claim ik bom ho lo si hal so ni li tum ke bang cheng an kan bang dak network da we toward da we lapen si ka chilang hem da de lasi ha so ni tum dak adim maklong na ko ri pen li tum thek long lo tada ka rat tum tame nang than no je ni li tum ka nang sot nai ke non mak toward lapen mit si ka chilang hem lapen la network ai hu nang ji lo so ten si li tum isi pen si chingwai don pi lo son thak sidak ke cheng si ni li tum ke bang cheng an kan bang network ave ta next an kan bang ya dak network do lo aku bang thulo towar bang non towar tami selam bom lo lasi labang so towar selam bom along tami li tum Karbi Anglong to Namas Council CM Dr. Tuliram hang patame choro nang ji athe ni li tum
Karbi lo Charlie song ben akimang mata la lo ke pap hi hu pakai daman ko son si kang thur po nei ma plong te la hen lo lapen ladak ako medical sub center hem tamida ki kimtang do ladak alam setame non het jong ni tum ching mai long lo kaching mai long alam bang ke ladak medical hem do ko phis tam sta pa vip lo ladak medical IEM lo sorjorong phara ke hai baname ekbar discuss panalang li pulo dake staff kadok vitado chuke hala hospital long sinon man APS pilam setame jong si towar kadok we melo plong nalang li to mai staff bang nang toy pupulam chak nang pidu Sangti Dipen presenterang KarbiAnglongLIVE. Tang te pinya da babir taki lapuan si kang ton poniklo.